Ka Mawlai town Dorbar kabalaya khunt ma persha ya ka jingrung jong u Droks chapo kishnong baper Kiba hapo ka jala jong kishnong Mawlai minta ka kinti kalala ban pin kala thamai biang ya ka jingim jong ki lai phomut ki samla kibala im kerni ka jingdi Droks haki snem bala letno ta ka ba ya ka jing yaslok man la kasngi minta la jan khandai banai tam AA haka training center jong ka North Eastern Security Academy kabadan khmat ka surok VIP road haka shnong maukun ro umshing Knang ban pintelun ya kan kam ke Sorkar Meghalaya Democratic Alliances balalam khmat da ka National People Party kala ai jing Iarap nriu lak hakasien ga baningkong bad haka ar potari ujemmang arja ar pusau Sorkar jela kala thep jing Iarap sakhat san lak tingka shaka Mawlai town Dorbar pad ka pisa baro kalong ar puwei lak hadu menta Haka jing kren mat kilat pathai kubor umentri katanat social welfare ka Sorkar jela uba pol lingdo ulayat hu baka Mawlai town Dorbar kandai ka kinhuan ka beningkong haka jela ban ai ka jingkershan pisa naga Sorkar ban pin bahabiang ya ka jingim jengki samla ki balangop ha Droks. Topik ini tenat beda bagi kam no social welfare. Kita dia commissioner secretary bagi director kom. Namanya ini jing dekat juki. Terus basdang yang ni kam gobi tip sepi istang yang ni satu November. Tiri ayat ila inaugurate yang ni kam gojungi or satu November. Namanya ban rehabilitate ban ai jing sumar ban ai jing Iarap akali yang medical part ru kerja pok counseling part ini kena Mawlai ki bala wan dengan mon subha ban IT kateng jongki baik ko ban ino ini kejing perni ki jongki hoi kam ni besok apoka inaugural function ni dan kena ikut sedang ndai silong pol ni nang det ta hadi ni ya si di benai poi kamba sapo al ni kena yon tinggal ayat kamba fly benai jadi perlu kapor ayat isya kapor ibu yang menghadapi lagi dengan sauna ini extend di nama kita dah baru themai apa dengan kata di ngai kublai iba di buat patau dengan use itu makeshift kan jadi jadi mentah yang ya second phase jangan ka treatment iba days of counseling part kalau kita kena belami dengan kena jisya belami kimla asu bagi isya itu ni boleh cium bagi nampu di mana iba tinggal ba kimdai ban mi shu sesorok sesikit kita lagi bamla sisa ki patch no pok mola lagi patch shu kendai kita ki bala ni ai kuble ba sing makhadu di dekat arun belum ni akan ban one pie pat second phase ban ini lumbiang di kena bagi dalam le chi year kita di belong school kita exam la flat no kita dia rehabilitate ki gum saubana itu gila stu gila gula ini la komit lagi ba kinum melin shu ba kinum mat shu ba ngap shu di jing le kita di ba labe lagi belah jadi but ni monitor kompleks nong monitor Babha we mas nong we de nong ni pet di kena demi di bawah ni kala lagi dong juga mulai jadi kena lagi ongi ki bang buat dekat kum ke senang je krau kum sempat ni pai kena malah dah pidang melin shu pimla shu bang bu nong mulai ke imno kum jangli spo se krau shu batap tigidan nama punya aktik je bu kan juki ya semua bahaya ki hantai halon dong kapalong kadang kerja ketik ini juga bukan cuki bagi persang itu ni. Kini ke effort kerja ni away ke job kalau ada kita kerja ko po juki bong belum pergi bayar. Kalau senang ke tahu kamsim beniki nimsim bong nimsim shok ke potong dai nimsim nek sim gibri duit i persang man ai ki ni ketik man kerja ni kerja semua betina. Bat hawat ki ngop ila ki bengop katukan ningut ila di pai ki khnuk nu sho mulai nomor ba kira in beche yo syahat. Mana kali yang ai kublai lu sangi HYC. Maka jing invite jong Mawlai tong Babha iseng bal khoi ngapa ni sha kum ger Mawlai tong Babha balik kentu kin senang lami ki po kam tiga chelsea ni wini senang kita gal mi ni ai kublai ya bagi leader untuk bisa nampak Mawlai kita move beyond nak ji kendu ini kena kendit iki se membenta gila ya de ban lai ban wat ban ti ban kenrai ni jaka badi drop bagi jaka badi drop bagi kena badi drop falling door about chief minister di bala sim ya ga proposal ni ke part ke jugi punya Iarap le financial assistance nam tar jing ni jadi kam dei ka kam pasuk yo mo tong Babha ban ron ni ga kam nama de sing ibu ki ka kam dei ka khadu hi ka monitoring de le ni mo tong Babha na ka por se ka por ki kendu ki mi pang ilong meeting ka por se por ki kendu i dik na i hab le mi bet ki hab le ban ai men sim ki ka long ka kam ka sim se bor ka so ga jugi i no ki kam snong ti ka long actually ka extra burden ni abang sim ni ai ku play government ka so thu e kata
but we encourage ni bangai kini next phase ni ya mata juga ni ka treatment juga kalau sa counseling in play counseling mata Mawlai petropom ka balong center but itu kena kinuan biang but in persiang pada ni makani installment bu government ga ai ban acquire no ka nunggu jaka bu set no center ka balong permanent ma ban sulong makeshift ni no kwa bukan long permanent ti gidon ki sinong tai le ngom mo tom do bale se gidon galat ng karpat ki sinong balong jaka bu ai no bu set up ka we ka permanent center de mata ni kam bakani le se bakale hi de sinong bakale hi na dong de Dorbar sinong ngai kan long open ya baro but we se mahalang gila ban ni collaborate lang punya trai lang maka jing thui du bakado kalong ba idon ni gani ni we nong shun bamdu ila ribu jenri bamdu ikun sama ga jungi ani tu ipim ni ikun sama kam idon no pri ki bri ko nang sabun ko ida bon di wanang to ye ka ba kimla shu ban ye pri ga jing krni ga jugi ne ga jing sinja ma mo na to ba sin ngai kan long ka ba job bar ka man nang yai telun na ka por na mar ngintip kani ka kam in be ki wan phai ni be ki wan phai rei ka jiale kalong kumaki ong baka success rate at national level kalong hardly 3 to 4%. Siya Mawlai tahun Dorbar Iarap yaki hakaba ki ladap sedang menhar kasin ke peningkong Iarap iki Dorbar inda kasin ais khatan laktam ban keding Iarap kalong ban persyan ya kajing kun joki persya ya Droks kawai ke baglala ban le kalong ba adu lai ko ngut ki nong shong Kiba Ngop aga jersi jong jingkni Droks ki la yo ya ka counseling bat akan di counseling ke balane nru benai menta nila penbiang ki kerjaan ya ka tahun Dorbar ba ai ka bam cerasa baki wi jing don kam but dapat ni kerja pelat cucu ya kan ke second installment inang kuat ban intensify ban kam penjur cucu ya kerja persiapan wing ban pelat tingkong ni kan ke jing snew jom di Droks kena kan ke jela ke jomi nak tak daung pi baki wi Dorbar snong kini ai ke ju jing kesan koi kebaar ni idang ya penbet ru menta ya kini ke jaka kepada ke jongka Tribal Research Institute keba la baru sikata ngila Aisyah kini CRPF bikin penon kami ka kum ka camp bat mendaka proposal layak sakmat ban rehabilitate no eki bat ban shift no eki semau diam de kani ka layak sakmat bat sisian bang ngila menle kata ngila ruban ban kelai ketika camp maka cakap di kebahaya berbat ke balong pedeng yaki amtang Mawlai dekat jan dekat jauh mau prem jatuh bertahan berkawai